Tigami na ni Paulo dokyo kay do ifuso. Ni katlodo rakwawatwatek. O pipi pangayan no kuyan do pamamtenganam. Kui pilimwang wo chiriching na ni Iskristo jinyo. Abeke na tao doyotay. Tana akman ko sangam. Yako jimta dan a minori ninyo. Nyo katengan ya kena. Nani pamnekan ni ya mata dotoa ya may limwang niya jinyo so pangangarilawan na. Nani pananaw jaken ni ya mata doto varina. A jaten ngino kakwa. So yakura na ipakateneng ja. So nipakalawatan ko na siya jinyo. No sibilangan nyo tigami kuyam katen nganyo rana urya umaying di Iskristo. No kakwam abo pa tawa ni mapatuso na nauya. Umaying di Kristo. Si chay kwayam narana patuawon no seri. Do ni pamnekan na ni Yesu. Umlivo-livon no chiri-chiring na tao. Akado mangununong so chiri-chiring na ni Yamatadoto. Jida ni patuwa na naunam narana parano den wo bekena tao doyotay. Do mingeng yuda tao doyotay. Makaapso aryarilo na jaten ni Yamatadoto. Do kanyi makamiring nyorana so mapasarya chiriching na ni Kristo. So nyorana itiak meyasa so nakema kano tao doyotay. Amigan nga ni Iskristo. Makaapso tumiyono nga ikavino padnyo. Nanitenengan niya kanyi Yamatadotoa lamlam soy na. May limwang no mapasarya chiriching na. Pangangarilawan ni Yamatadoto. Akano uyo yat na. Yasumidong jaken. Yamagapso varina. Tana minasaod na so kabuno kapsipsikan kuam. Naman ketiaken na panganan may limwang niya jinyoa. Bekena tao doyotay. So aglaglo na jaten ni Kristo. Nani pantayaken so uyoyat ko. Asumidong so tao do karawan. Makateneng do pamnemnekan na ni Yamatadoto. Ani mga maog so karawan. Tano kakwapam. Abo pa makateneng ja tao. Tanakakreben ni Yamatadoto. Kapakacitada siya no tinsidya na yamraralay niya tao. So apia varina kano teneteneng na ni Yamatadoto. Una akmanan siyang ni Yamatadotoam napangurayan wo tumiyono nga pamnemnekan na. Narana ni pangununungan ni Iskristo apanyersingan ta. Uriwujitan na niya mangido tangayin na ni Yamatadoto. Do kapigan ganta ni Kristo. Amurian ukupakutukutan pa siya jinyo. Tao siya kagagan nyo so nakemdo iyan no alaloko. Tao akman sangam isari nyo minakapilimwang kuno chiriching na ni Yamatadoto jinyo. Amurian yaku ipililito da minori do tangayin na ni Yamatadoto. Sirara na uya miendo tinga toa kano ya pamiendo tira umam. Mamimin sira akmani anak ni Yamatadoto. Kui pinori di Yamatadoto kuyat na jinyo no siri. Ami pakdeng sonakem di Yamatadoto. Tayara naam yati muyata yati marwe ya tao doto. Uriwo ipakateneng nyo di Kristo. Amano yung rana ya machikawop dinyo. Tumalamorong ninyo. Kui pinori inyo mapayamot so pangangarilawan na do unoned nyo. Ta uriwo ipiyangangay nyo kano aruwa akman nyo'y kaktedo sinayi. Makateneng do mapiro ka ba pangangarilawan na ni Kristo. Tanayadyaten ngino tao na pamanmandan no. Mapiro ka ba pangangarilawan na ni Kristo Inawi si
may pagnat kamuso na makateneng do pangangarilawan na. No simakman kamo sangam, manuyong kamo na ayanan no aglaglo na jinyo ni yamataduto. Uyuyat na ni yamatadutoam, uriwo yamay varido uno nedta. Umuyat jata na may gannya. Uriwo yatay pakapso yamapiro ka ba jitang tuktua na vari. Inawi si pangurayanta ayam rarali ni Yesus Kristo atawo. Ukatuta miyono nga na rumwarwi si yamataduto si chay kwaya. Mangido kay danno karawan. Amen.